orofo medawase so a ya brawo mejo ya brawo mejo ya nua me makoronto anapai aminchia Ghana himfo nyina anana mo nkwaso ahima na mo nkwaso manya ka wocheme mi modromo mimbi ka mo fiamo niji manya fen ka mancha fen mimbi modromo ka mo fiamo ka ni modromo nele ni mo ye ehao afi eya ni bani nawo eche kra wo babo tebim Easter mi shola akashi shole moji mo fiamo bana e wale ni mo fiamo hela kwa akamole ni nyumo ekwo wono no wotomi pepepe twa omanye abra orofo aha eye attention tv ndi na Queen University Foundation Queen I started and I'm on 12 fro I started on 12 fro and I'm on 12 fro so dia na esi ma etiefo ne adofo nyina ni odi kwa akwasi antwi followers mo hyase na moti nyama pa Queen eye me pa cho Queen sabri enye pastries ni adon kwa no you me pa cho ebi abruchiri open nampa e de edi no atenam no nsu me pa cho Queen betoto fresh one mana ba dry one ebi a opese Queen ni gravy e de man wo Ghana ha wa fi abruchiri aba woni ni oba aduana mo Ghana fo yitimo su nipa wate me pa cho wo de answer ba fra Queen 0548 30 29 85 anasa Queen no man that TV na se me pa cho fa na me pa cho fra Queen ska kakra bi ebi apa brother MPC bi asonson ska kakra bi me pa cho opepa kakra go ska kakra bi opa ben kwa ba ishe fridge ska kakra bi me pa cho o fra Queen na obi make sure say obe mana neat and taste wow edia wow me kwani orofo ya me ka cho nse ka kwan ko ta wu dware ya hunsu be fa hu me pa che obi aboso dan yo ka kwan na wo wadwaye wo de gota na be wo de pipe na tuma betum se wo ye gota no e obi aboso dan nti anka be ya hwe wo hunsu yi ne hu sania wo so hwe dwa obi ahu adegya nso no ya hunsu ko ene kire se wo hu adegya ti pa che ni pa bi abasa so adegya obekwa adegya ya mfa hwe nko nti bra wo hu ase na susu nipa ho seye ne susu nipa seye ne susu wate agozi adwumenye menye be o ma me baby ye wusuani ele nsuni hwani mu niye awrade ne boafo awrade kai ho na anapai atiefo mpancha me na aise mehram dodo anapai eye nsem a etwabuo esie na ebempon so ba agebe nsem na bro ma dwene menti ase so abamu abi a oye sakawa na yakasakawa onam obonsam akwan so edi anya no ho sika agudie wonya ewiase japade bia se ye ka se ya dan se eye ma sebe omoto so makame emana mugu social media a moto so munufu akese a mo de tag me no me pa mo chew me nya ready set me nufu bia me nufu me num wiye me sremo ese mi followers nkwa uko Instagram emai ebi she sebe apukunyanga dross nkitingiti omunufu tenten aden ena tise makase obi ban fan data ko hweto kasenti mo de brem na me data hweto kase de ahwenufu kase ade mama mo di blog mo be di obi ababa bia be di blog me hwe be di blog ene wi fa me tie mani afiu me ye twa 45 me ye twam na mo de nufu kase ni to kase etata mi me pam cho me nka wasem biem me nka zo me mfa data hwe nufu kase to kase me sramo mo de me ja mo pam na mo me de mo nya mpem me mpa BP
me mpa BP me sramo ade obehwa unya ndidie aduani abehwa na unya ndidie mfaso ni so ana untimi ndidie mfaso ni so me sramo ate mo va ncheme me ka wasem na mo ba mdie mo a mo be di block onyame ne yeboafo asemi krachi ni nam wakɔdwane court wonya sanyama nyina bi owie ya abetena bonten se wasakra na sakra wasakra no okuhu okɔkɔtum no okuhu asɔfo okuhu politicians okuhu nipa pa nipa okuhu omo no ne hu adwiri no hwɛ arante amika sancho ma wo timi kase okun abusian forces ya papa dan pare me pa cha o twɛn dai we direct exhibit esinwi a wakoto dia se na police fo ache me bisia soje ni bisia wo se wi se onubra fan distopia bia ya nchewo na mo onubra eko bi fi a yetimi chew na eze wi na nka so nche ni illegal system na we di abranchi di o se wi ni am pesa buka chesa mo wi na mo nkwache no wo timi ko bu sha ba kwa ses because wo kwasie sika wo kwasie ko esi kwasie triso what you say nya kukudu akota radio station we ko ba kwa ses wo di for back to back o ya ma na be hihyew wedi bonina wonye scan say tam no abasa so repent ada wuntrem ne yanku ne ya betinyi ye nyame de onsemo ayayeni ayayarefo yesu de onsemo bra na beti wo krachi me kura na mate heaven gate na no wo menye wo Kristo menye wo ni pas wa busianfo sise wa kuom mo sorry number 1 number 2 e mayu asabe no ma dawo de mo nsu akoya de for what de bro e mayu wa kuom de ajeska mo sorry wan kasa ko mayanku usika de ko bank poni a watie anyway odofo eyesa wasakra wan sakra bende kun ano beku nipa nemo monhwe se youth no monsusu na montenanse na monwene kwakire na won se nipa wuo nipa kum ano odi na nipa ayade a ebura twene tiase so enye fa na wodi wiase ko mo pesikari akwan ye ba de ja na obekwa de ja o bonsin toilet nipa bonsin toilet e wuni e kwa tantantan ye ba fefefe orofo wadwe ho na me kan secretary wa sikadu no okuni pa wabre asofo mo ko dwane court mo from human of god kwazi mpi me enita ba dwane court no wo akodwane court wo kan human of god na wachichi nipa se nwan no so wo se usika bra no awurade ba wo ze brother no me the brother no onfa di ntutudwa no jani wo ye no onbodi obi so for bodi na ayede aye uti so no apampa so obema na hyehyem ne awuye obema na hyehyem brother no obi a wasakra o no kanom misi omodi a wo to na wo comment aba se tiri ai omodi nya den uti so abai so se meko haya attention TV na ko what's foundation na wo chi do me ba che ofana mana frequent watch me ba tie I'm telling you this several no why ade se wasakra no be kan ye Christopher enti mimi ke ba se me boa ye nkokɔhwe video no e ba me kutie nanum asɛm de kɔhwe nanum ansɛm o ka kɛsɛ unity me were 28 pastor ti bebe so na kodi bonsam afa na wo se bonsam ho yesu wo ho nyame bi wo ho 28 years unu ba bia na utumi kodi
bonsamafa yemu bi anantipi nanso enye yesi yebedi bonsamafa yebedi Kristo echesanse moja bi ekasamai ti 28 years ukodi bonsamafa na wo mfie zan me ba to me da se me kodi bonsamafa na me wo be 10 years 10 years yes na ni papa ne bone oh well na me said nim but me nyini wo mu nyina na me hunu okay ti yenhwe kwan a obi a ne maame awo no ne papa awo no oye osofo na 10 years watumi akodi bonsamachi na wate free sabe ya what 28 years ene niema watumi aye boy enkomo e me da se ne akonya me chia tiefo nyina ewie me koma sem so preocupe no antena in feel like a twemu na me wo school e junior high me junior high no ye de yakoto boarding house na ye 2 me father we 2 na me papa so yesofo ti we di kan ko di sofo goso na eche de ba sunyane ti be da school bi mu wo sunyane ti bra ye be da ye de beto boarding house no na ye didi ma me ba class 6 me be nya adamfo bi na no mass and science no nya de ba na ne papa wo sika pa papa no sika pa but yes no and I'm saying papa fe na no be ministry ni foforo ho no ti na ne me mo din kakra but na ye ne musa de be me bia na ye ni so because I don't need tete ye film club bi am fa sika anseye na meni madam fudi di mu an ye be kru ne papa de ba ho na oba ho bosumi ni ade a ne de ba G-chestre ye de ba be wi ti be wi na ka be bosumi mi ensa ma ye wi e na papa de ba ho da kro na kasa ni nyemu no papa de ba ho no e na my friend ne se okwa koje ne niema ne papa de ba which is ne food staffs no na e dos ntimi nko na mi nko bo no na nka ye nko peja ye mfa ma dormitory ti bra e koje ni o ma ne kudu wa papa ni bo me ni ma no se akola yo so chemi uye ni pakesi ya chemi o so chemi pa iti okan no ya administrator ni padodo ane wo no sabre no omu hudwiri omu yi e mama administrator bisa na say edi eti na eja wo kasa akola yo so chemi papa panyima wo sika na wo kan hwese de sabre tintin gram wo gina ho na say akola afi na obi reji chi so chemi di e na obi chim sa adum ekura no ye atia na dom ne so yi pa na kasa ni nyemu so na before that no me go school no bra na me work class 6 no my administrator le ba girl na obi tu kwan e na me ka chene say kwan na obi to ni hu ne say omo kwana ka na hwewo na nipa ewo ye 6 na o ka hu bi e ma da no kwa ye bo me ma school ho na me ka sa na no pa na nyumre be 7:30 mo na me ti say esun if administration officer omo de ba ase obi ya da na edometry side if can again na kunya denta nipe wu ka ni 6 out of 23 no 6 na ewu enti girl na ka ho eye administrator static can say bibre fa me ho na ntina before that so na bra na me wo 8 years 7 8 years 6 7 8 years me ni papa ko studio bi o go so ba bi nso ye kodu ono na studio no te say de ono the host program no not ho me hu na na say bosumi ase na metina me vision ni no me ba me hu ya nse bosumi edi animu eda sei o de ka be so ubewu eti sa dan se nka benya fire continent pipe na me ka chempa pasa awo producer no ne the host program no nim e mo nyina ate e ma ho kra me papa bo me pa e wo studio ho no ja ho ti edidi mu na month na day a ade be tia ma sa wa month na so ne ye be ba studio ho ama papa be program ibe dura no pana be 5 ni betena say man ampa o the car na kwakura trailer ase ama che say watete na che say kosi mienu waka bi o school ama na si wako kabia fa radio presenter bi won so ma na bam yes ni nya na 8 years na me 8 years ama na bam me sai ka ba ko so kire me se wa you guys am ka che me say so da na obi aboni bia na me nim bia bo say de che ba me kana ma no na dua na nya na amkoda na ewe nyanko owi ena me ka kire no me ka kire say no me hu yan say oginansuo ma yesi ye dane dua but ye ne ba fie no mani ba me na to funa da kam me ka kire me so no ampa edi be bosomi miensa me so hu sa ampa na fu asase hye omde ne ko ye ko dane ye ade ne se edua na ampa enya no ese me so ade na mu a ewu antina ese say ensem no mi school run na de no time papa ne ba ho a me ba fa me be sima semson mi school run papa ne ba ho a mi school run e kan de ne ba ne de na me kan papa ne be ka say akwa no wa dom ne yi no ena mi school run be ka say ne bre bi atwa mu
akora ne kan asem sei e ma ne sie enti de wo kan na ama na be si to de ye hu no sabre no ba ne ni so ye bayifo anase ne ni so ni okura ho bone ba ro kan de am ya be hu se ni na nyame tumi bi eti akora ne so anase nyame hu bi wa akora ne so a e kasa kire no ma bibi be si a wo hu enti papa ne ye se opemasem obeboa me na waboa me parents nso bi enti mama sabre na papa ne ba 3 months school ibia 1 month ibia 2 months no ma ho but da papa be hu me mama na sike kra na ye fansa me 100 cedis example papa na ma me 70 cedis no ma na ba na 30 cedis that day na hu me na eti ne ba no first day na ni anye de but all the say ni papa de sika na ma me tino kwa na obeko e na ye kodom the next morning na papa na sa ho mama ba no sa me sika fro afi mama papa ne papa e be ba to aso papa no e judge ni ameka say o sika pa judge ni pani o sika pa na afi mama papa ne emmemu no kwa ya first o me na sesan ya abem afi 3 days bia no about 2 days bia no about oba so misa ne ba na se bi min kwa mas no bisa yes a judge no free hin eba mama na ofri akra na eba na oba ofri akra na oba bidru na ne ban ne maame no mote sunwan ya na go so omunyina so akra ho bi okay but the banner better body now no say the banner ha join I didn't know better body now ti judge ba wo no hwere yes me na no hwere the banner chi kwan bi it was 5 flight free akra bi si Kumasi na wa faka free Kumasi e di aba sunwane iti da bia me nko aminti iti one day mama mi sika ni o mama bobo no ama sika na aba me bag me keka ko be 9000 Ghana cedi sabe no kaka me kaka be 29 ben 9000 Ghana cedis nes kana dos sabe na mi hu bi da skani kaka be 90 million na me di aba me bag echi na me di kofi ti me di kofi no na kasa ni nyemu so se bra papa bo bia me frɛ no ansakwa na me kofi ena me di sika no e kofi me ko me ma me se ne nsa paare enso mu bi se sika na aba no ne nsa nso mu bi because kwanya papa na fa so ma me sika metima bo no do sa level no odwene ho a ntia se nim iti sika ne ono paande ne nsa nso bi bag na me di aba no kwa ne nsa nso tim papa de oje ena odisika na si ho ene that day na die da no kwa no me di na me na different me who special food of that day no because you call na church na nyoma nkoyi but that fit food in the me who say esesa ke sia be fie enti mi papa yes opeso hu papa no ti mi ko school ma ya me friend obeba ho e no call mi ko school na papa ba ho na kasa nyimus papa so ka just da papa beba obi a me friend nka nkyere no mane mra ho no me meet mi father enti mi papa e ba besra me one day oba kwa wan kra me so kra me so bank me di kan bo papa na mane yes mi papa beba ho nti ono nya dey emesia no timba pa ba no de sika ne ne o ma na papa ndi ama me ni bi bai go bag me bai no betna se nti oba na me friend papa na ne papa kasa na papa ne so abra me phones ne ne o ma bi before that no bra me food stuffs e ma me chew dormitories food stuff drinks sito ne sito no de ba pentro ba kase bi me ma bitibiti bi go bia sito glass obi atimi nya ma na me de enkrade isi okran so sa nya agro nti antina bra me papa e ba bedru ya o ka chem se me friend no na me friend ka chen say me papa ba say papa ne ka chen papa so o man 1 hour pe obedru that time I can 1 hour no so no Accra and Accra to Kumasi kra no say flight kra no dey ba sunwane a enke bi kra be take more than 1 hour but o kan say some papa na papa so na me man no dey man nti no o person hu ni pa kra no ni pa ban ni ade to decide this any obetwen no o trainer ma antina ebo 7 enyumre and papa ni bedru ye obedru no so for me was sorry wo abroche me obi ogana ha amatia man kofa na hweso na me pesa me bo ministry me mo sika ne ade ma hotimi ya na akwa oba we de adom e kura ne de me hu bi da na me pesa na adom ne bese ni o kan se me breche papa e ma me papa ni ji pa e papa ni ji e na o tro check o tro man papa de that day ni papa mama e hu check na o tro man no e no ka che papa so obeboa ni ade ti one me papa di party na ono so call ne baby na papa call emu wa ne be wi school na isa ka wa man ti ne be wi school eso bia call baby dako ye wi school no nya no ne papa di nkita ho sa dako no friend papa say o pese obeche ne car na o di ministry work no na car no de ba no car no ya to car no esi car for brown new car with rubber ese ho ye the car no ba sa from Accra to Sunyane wo bra car no ye ntwi ni wo form ye ntwi car no wo form ene be pack car ye ntwi car no wo form ene be pack car no no cross afọ oba no dey safan be say ma me papa nsem
sɔfoɔ ne mission hɔ nipa akra wɔn ntam ne adeɛ papa nyame nsira papa obi ɛka bi papa wayɛ adeɛ papa nipa wei deɛ nyame na ɛyi na ma ɔna so obi ɛka bi but yɛ ka nyinaa me maame ɛka bi but mitimi hwɛ maame anim a sɛ papa de bɛyɛ bibi ma papa biara me maame papa biara me maame kofi ana ne bo afu so as ɔba ho adwuro so I Tvgh nsɛm wei mmɛmu a momɔ mo ban skedro hwee ni so nipakum nso yɛ de abɛwu krache wa adeɛ wate pa sɔre pa bi ne kɔ wonya sɔre pa bi anka wade san bra me nkyɛn ɛkyira kwan wɔ ablekuma agape William Street the patcho me da safo agye no Gospel Bleach Ministry no as a general overseer the patcho tie me Friday day no watch night me say day watch night bra mayen sonye mompae na patcho abrochefo nyina no data momfrɛ na mompa ma moate na mo so hia wo yɛ person awurade ka mo no yɛ mu yie bakra bye.